Pemirsa tanggal 7 Desember warsa kali tali likur pawahan kasus COVID-19 Bali kauningin tedun yening sayang sarang rahina sedurung nyane inggih punika seket pitu diri. Indik wilangan pasien seda kauningin mawawah saihang ring arahina sedurungnyane sanirau saking tigang kabupaten. Lianan punika ring kuentenan pasien kena anyar ngelangkungin wilangan kasus harian kantos dasan diri. Selanturnyane wenten petang dasa diri sanikeni panglala COVID-19 dadosnyane kata wilangan kasus COVID-19 Bali langkungan 107 dasa talian diri pinih akeh rau saking Badung antuk solas diri. Raris wenten Denpasar antuk solas diri, Gianyar 6 diri, Buleleng 3 diri, Jemberana Klungkung miwah Karangasem suang-suang wantah adiri. Pasien anyar nenten wenten rauh saking Tabanan miwah Bangli. Pasien seda mawawa 3 diri inggih punika saking Buleleng, Gianyar miwah Tabanan. Asa punika taler wilangan pasien kenak mawawa 6 dasu kutus diri, pinih akeh rauh saking Badung miwah Denpasar, suang-suang selikur diri, Gianyar 13 diri, Karangasem 5 diri, Buleleng petang diri, Tabanan kali diri, Jembrane saha Klungkung suang-suang wantah adiri. Wantah Bangli sanin enten nguningayang pasien kenak. Indik wilangan kasus aktif wenten telungatak 6 dasa diri. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.